ljudi, dobrodošli na moj YouTube kanal, ja se zovem Milan i funkcija mog YouTube kanala će da bude da proguram neke priče iz istorije, nekih manje poznatih događaja, manje poznatih ličnosti, ne samo iz istorije nego i raznih mnogih oblasti. Tako da današnja tema će biti priča o jednom našem srpskom vojniku koji je uspeo da stigne čak do 2 ratna odlikovanja, od 2 različite vojske, od srpske i od austrougarske, a da pritom nije radio na štetu svoje otadžbine. To će biti priča Dušanu Kneževiću, čoveku koji je rođen u selu Mišar, blizu Šapca. Bio je jedan veoma siromašan mladić, imao je oko 30 godine kada je počeo rat, imao je ženu i 2 deteta, bio jako siromašan kao i većina srpskih seljaka. Jedan francuski putopisac je pričao dok je prolazio i pisao dok je prolazio kroz Srbiju i gledao je kuće, gledao je decu, kako žive ljudi i došao je do zaključka da je Srbija raj za siromašne. I veoma je pohvalno pričao o srpskom seljaku i srpskom narodu, zato što je vidio da nema gladnih, da nema ljudi koji umiru od gladi za razliku od zapadnih zemalja u to vreme, nego su svi bili siromašni i poprilično srećni i veoma su imali taj neki nivo milosrđa da su delili svoju sirotinju jedni sa drugima, tako da su mogli da funkcionišu u tim nekim teškim prirodnim uslovima. Junak iz naše današnje priče je veoma dobro znao da pliva i da gnjuri, s obzirom da je rođen blizu reke Save, i to mu je veoma pomoglo za njegov neverovatan vojnički poduhvat. U trenutku kada je učinio svoj najveći vojnički poduhvat, bio je negde na granici između Bosne i Srbije, na rijeci Drini, u jednom veoma nezgodnom momentu za Srbiju i za srpsku vojsku, zato što se na toj tačci bukvalno su se skupljali austrougarski vojnici i grupisali oko jedne skele. Ta skela je trebala da služi za prenos topova, za prevoz bikova koji vuku topove, za prenos vojnika, mitraljeze i tako dalje. Dok sa druge strane, Srbi su se ukopali u par rovova i gledali su šta se dešava. Da su u tom trenutku prešli austrougarski vojnici i ne bi imao ko da, sem možda njih 50-ak, ne bi imao ko to da brani. A njih 50-ak je bilo nedovoljno za nekoliko hiljada austrijskih vojnika koji su čekali samo da pređu. Sreća srpskih vojnika je bila ta što Austrougari nisu htjeli odmah da pređu, nego su čekali da prenoće. I onda u tom trenutku trebao je neki srpski vojnik koji će preplivati reku Drinu i koji će probati da potopi tu skelu koja treba da preveze vojnike sa jedne strane na drugu obalu, na srpsku obalu. Tako da napravljena je jedna prirodna selekcija, ko zna da pliva, ko zna dobro da roni i tako dalje, i ispostavilo se da Dušan je najbolji po tim karakteristikama u tom trenutku u srpskoj vojsci. Kada je saznao šta treba da uradi, veoma se uplašio i čekao je da padne noć. I sve vreme su se nadali naši vojnici i narednik da neće oni preko dana krenuti, sreće pa nisu. Kada je pala noć, čovjek se prvo prekrstio, stavio za učkur od dugačkih gaća koje je u tom trenutku nosio, zakačio 3 bombe i krenuo je da gnjuri i da pliva. I nadao se da neće stražar ili da neko sa te skele da ga niko neće vidjeti. Dognjurio je do nje, izašao na površinu i video da je austrijski vojnik daleko od njega, možda nekih 200 metara na straži, video ga je pošto je bila solidna mesečina, moglo je da se vidi otprilike oce gde se ko nalazi. On se polako ušunjao na skelu i tumarao je po skeli i pokušavao je da nađe slabu tačku. I našao je negde na sredini, našao je neke 2 daske koje su bile zakovane i polako je krenuo da radi. Pokušavao da ih otkuje, to je trajalo nekih 10 minuta i uspeo da otkuje te 2 daske. Kada je skočio u vodu nazad, pošto je voda prodirala kroz te 2 probijene daske, prodirala je u skelu i samo je bilo pitanje minuta kada će nivo vode probiti dovoljno dosta u skelu da skela potone. I onda je gledao sa svoje 3 bombe šta da radi, bile su mu teške za plivanje, da pliva sa njima da se vrati nazad, a bilo mu je greota da ih baci. I onda je on posmatrao da li može da zaobiđe austrijsku stražu i pokušao je, doplivao je do obale, bosanske obale gdje je bila austrijska vojska, i onda se šunjao i došunjao do jednog rova i video da austrijski vojnici spavaju. Međutim, spavali su tako, ne baš jedan blizu drugoga, tako da se šunjao dalje i pokušavao je da nađe negdje gdje su grupisani na nekom manjem prostoru više njih.
I negde u 50 metara duboko u redovima Austro-Ugarske vojske video jednu vatru i video da nekih 30-40 vojnika austrijskih spavaju oko vatre. Čučnuo je i razmišljao šta da radi. Imao je mali prigovor savesti da li da baci te bombe ka njima, jer je razmišljao o tome da su oni i očevi i nečiji sinovi i tako dalje. Međutim, ipak znao je da su oni došli da napadnu njegovu zemlju, njegovu otadžbinu, nije on krenuo na njihovo. I onda je na brzaka zavrljačio te 3 bombe i krenuo da trči nazad. Dok su bombe pukle, broj žrtva je narodno nepoznata, verovatno nije mali, s obzirom da su vojnici bili grupisani na jednom mestu. Dotrčao je do vode i krenuo da pliva dalje. Austro-Ugari probudio se preko 1000 vojnika i krenuli su da pucaju, nisu znali šta se dešava. Međutim, nisu smeli da pređu na srpsku stranu, prvo što sad nisu mogli kako, skela je već potonula u vodu, a da plivaju bio je veliki rizik jer nisu znali kolika se sila nalazi sa srpske strane, iako se nalazilo samo 50 vojnika. Tako da je on uspešno preživeo i uspešno je doplivao do srpske obale, gdje jednostavno iz njegove jedinice nisu mogli ljudi da veruju šta je on uradio. Em što je izvršio zadatak, potopio je skelu, em je još upao u tuđe redove i naneo im fine gubitke. Tako da su ga iste večeri odlikovali Karađorđevom zvezdom i postao je mali heroj u svojoj jedinici. Srpska vojska je tako kupila vreme i onda dok su ovi nabavili novu skelu, došla je srpska artiljerija i zatipala je tu jedinicu Austro-Ugarske i nisu mogli da probiju do srpskih sela na tom mestu. Tako da je spasao mnogo vojničkih života i mnogo civilnih života tom svojom akcijom. Bio je ključan u tom momentu da Austro-Ugari ne pređu na našu stranu. Sada ide drugi deo priče i to kako je zaslužio drugi orden. Kada se vratio sa tog položaja, Srbi su izvojevali malu pobedu koja je bila jedna cigla u nizu pobjeda srpskih u Prvom svetskom ratu i onda je četovao u selu Jevremovac kod Šapca i pošto su bile bitke, prelazili su Austrijanci, mi smo prelazili kod njih, tu je bilo krljanje na obe strane i u selu Jevremovac video jedno groblje gde su poređeni srpski i austrougarski vojnici jedni pored drugih, mrtvi, bukvalno divlje groblje je bilo. Što je bio slobodan taj dan, bilo mu je glupo da gleda tako mrtve ljude, čovjek krenuo da kopa groblje sam i iz obližnje šume našao drveće i krenuo je da pravi obične krstove. Ispod svakog vojnika da jedan krst pobije i video je bukvice vojnika, video je imena, tako da nije odvajao srpske i austrougarske vojnike, nego je napravio identično i za jedne i za druge. I onda je napravio duborez u krstovima da se zna gde je koji vojnik sahranjen. Bukvalno je ceo dan radio od jutra do mraka na tom divljem groblju i uspio da napravi kao malu ogradu od granja. Kada su došli austrougarski vojnici, kada su bukvalno osvojili Srbiju, jer su se naši vojnici sa kraljem i sa ostalim ljudima povukli za Grčku, Austrijanci jednostavno kada su saznali šta je on uradio, kako je na human način sahranio njihove vojnike, nadređeni austrijskoj vojsci, visoki oficiri, vojnici, složili su se da je taj čovjek zaslužio njihovo najveće vojno odlikovanje. Tako da su mu krst milosrđa poslali u Grčku, pošto je srpska vojska bila u tom trenutku u Grčkoj, nisu mogli da ga nađu, u Srbiji, nisu ni znali da je živ, ali jednostavno poslali su pa ako stigne do njega. Međutim, krst je stigao za njega, to odlikovanje je stiglo do njega tek posle Prvog svjetskog rata, jer u tom trenutku kada je stizao krst, on je probijao Solunski front, uspješno je probije naravno, međutim, negde u dubini Srbije jedna mađarska jedinica ga je zarobila i poslali su ga negde kod Budimpešte u logor da odsluži kaznu. I nakon rata nekoliko godina vratio se u Srbiju i kada se vratio imao šta da vidi. Ništa mu nije ostalo od kuće, kuća je bila zapaljena, a žena i 2 dece su nažalost pobijeni. Likvidirali ih je austrougarska vražja divizija, sačinjena najviše od slovenskih naroda, tako da njegova tužna sudbina, iako je preživeo, pratila je tužnu sudbinu većine srpskih porodica i srpskih familija. Živeo je skromno do kraja života, bio je jedan heroj senke kao i mnogi srpski vojnici iz tog vremena koji su jednostavno doživjeli jako lošu sudbinu, ali su bili čvrsti, jaki
izdržali su izazove koje im je nametnuo odmah Drugi svjetski rat koji je ubrzo došao po njih. Ako vam se sviđa ovaj sadržaj koji snimam i ako su vam ove teme bliske, lupite subscribe, čisto na taj način možete da podržite kanal, da dođe do što više ljudi koje zanimaju ove teme. Tako da to je to, vidimo se uskoro i tako dalje.